Karmase tu kotomelo matinroy patung ka kijari bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim. Jadi ka 20 sidi pa 10 ko ajewe cicang ko posie. Iya naror supaya dia natama kung ka papa disang makalelen na kiri tawe dia natama. Ang kagaga taw lamurang nyawa dia natama ya tu karena itu kunci ditutup pintunya. Bahkan engkau kusi di riwayat aluruntu maka dia tahu pandai dan ini diamalkan para ulama. Nigi baca bismillahirrahmanirrahim akasiratu setiap subuh akasiratu to komelo imatinro warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil halki kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli khawlim minal ahwalil muqtahimi ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karami ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karami ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu ala sayyidina muhammadin al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Yang kami muliakan, kami ta'zimi alina tumalabita Pak Imam beserta seluruh tokoh masyarakat, terkhusus sahabat kami Ustaz Asri dan juga Sohibul Bait, Sohibul Hajat tilodongengi mamagi-magi nepaturungang atenangang monrewi ia bola angkai nakibua untuk kehidupan dunia dan sekaligus menceji leteng lalap baraka lore suri monrina pong Allah Ta'ala mati insyaallah. Magi-magi nonroi bola na salama diberikan ketenangan dasarkan huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Jamaah yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sitonganna cara main ini adalah cara mata syakuran. Cara untuk bersyukur nasaba papedale na po Allah taala ke alena Sohibul Bait wasangirona kuranita ternyata baru dikasih masuk. Jadi insyaallah pasangi lako alena Sohibul Bait yamatu koni kupuraki mas sempajang ngisah sempaja sunnah hajak ki don rakang, kemudian baca suratul Baqarah. Kita baca suratul Baqarah wadita bagi. Jadi telengi anak ta nabacai misalnya si digesok
Napa kita bagi itu supaya bisa selesai satu surah cicemoh. Jadi nasabak ko bunga yonri boleh makban itu disunnahkan membacakan suratul Baqarah di pertama itu pas bunga yonri makban nih, bunga iletik. Jadi itu penting. Kemudian saya ajarkan tadi ya rumah kanja ipake nasabak berdasarkan hadis sekaligus ayat Al-Quran. Ya koto tama oko bolata mak beres selengi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi dia nagang kaya ibere selengi boleh ibere selengi ti aleta apa iya ko yero boleh mita bere selengi tanya aleta. Jadi akadaki Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Napa ta bere selengi aleta Assalamu alaina. Napa ta bere selengi malaikat engkau kilala bolata. Makanya ibacai Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Itu berdasarkan Quran surah An-Nur. Maka dari Allah Ta'ala fa iza dahal tumbuyutakum fasallimu alayya kau tama ko kilalan na bolamu beresalangi alemu. Jadi aku makadaki Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya tu beresalangi itu nasaba iya ko pa dia tu gaga benda mati. Masih kiri mana ngi? Bahkan onronge maka puja, onronge mas sempajang itu tidak pernah berhenti berzikir. Ini itu maka dah mati nasabak dia nakedo. Tapi maka dia nabita tidak ada benda di muka bumi yang diciptakan oleh Allah kecuali semuanya berzikir kepada Allah. Dia gaga tu sewa-sewa namu batu masih kiri tu. Ang kasih kiri na memang tu. Olo-kolo yang kasih kiri na. Aja tak kadai di tahu idi baka tahu tak lupa komani masih kiri. Gitu. Purapi mas sampahnya dibaca subhanallah kata lu ya miro nasi kiri. Iya, jadi padahal semua benda itu berzikir. Bahkan maka di nabita ya kongka aga-aga pura monrui mas sampajang ya komate kok terima rani-rani itu mengilodolori pong Allah Ta'ala. Dan itu kala menjadi saksi. Yana tu ampai ko to mas sampaja to kalete-lete. Pura ki mas sampaja perlu lete ki mas sampaja sunna. Mesiki mas sampaja sunna lete siki. Maka remaja datang tu kali lelele supaya mega sakbi. Mega milodongangi. Makiro katana. Makanya kota maki beresalangi jolo. Semua yang ada di dalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ia toro ibaca nasaba ia tu jinge materu kosibawa ki. Ia kota maki okilala bolata macio to. Narsaba ia tu koto pole joka pada rona ia saya dari naik mobil jauh pasti kaji macio tidak mungkin tidak. Demi nirita. Tapi pasti yang macio riki. Anya naro koto mak beresalang ia naro tutu ipintun na jinge supaya dia natama. Apa ia ro jinge kak de gon ronna o komitasi e monro ya se na wae. Tapi de gon ronna ya kong kaju madario kon itu monro ya natu na madario katau nalasai. Cuma idi kon nalasai ki si anggota ki. Apa tu ditolono ko bawangnya gaga. Jaga makiro. Ini na penipede nalasai nasawa anggota ku to ngan nahi. Apa tu lina pandre na. Makanya kong kalasai ki aja talokoro. Iya. Jadi makom itu ya kong kagaga aju maraja mitap bana tulis serre bulu-bulu ko to madape angka ko tu maca itu ku itap bangi maka dapat kecaran suri made taboda bani maka ade ko me kata bangi tu ko baje ya jamon langsung tatabang iya kong kata ko boleh na isuro made na pe itatai boleh de na macai yo po ko tatai bawang inang kayase dia ta macai na makon itu namanya kata nalasai maka de to pandite de muitai suro memang imade bicara jadi dimoki okoro. Maka deh mereka tu tak bangi ko bajai ade memang ko tukang kako tu monro lete kalau sapa onro ko monro liang ngewe jadi ta podangi lete na sama tole na maka datang de meto nonro ko ka makiro yena tu ampai to pandrita biasa kong kagaga na salipuri aga na bacangi ko tanya suratul Fatihah ayat kursi apa iya ko surayasi malampelada iya ko suratul Fatihah madari mo pa makadai malampe mo pa ayat kursi kada malampe to yan na tunang kasalipuri salawa nabaca ba mi salawa
Jadi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya kumalampe mo pero akarbani bismillahirrahmanirrahim. Tapat dari bani bismillah. Namo cicam ni. Ya ku ya rode mo patapala ya imate bawan ni. Katudodo ko. Namo bismillah dito nulay. Iya. Termasuk itu ketomelo matinroy patung ka kejari bismillahirrahmanirrahim. 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 Jadi ka-20 sindi pa 10 ko aja cicang ko po siya. Iya na ror supaya de na tama kung ka papadisang makalelen na kiri tawe de na tama. Ang kagaga taw lamurang inyawa de na tama ito karena itu kunci ditutup pintunya. Bahkan ng kukusi di riwayat aluruntu maka dito pandite dan ini diamalkan para ulama. Nigi baca bismillahirrahmanirrahim akasiratu setiap subuh. Akasiratu to komelo imatinro edegagam manre watakaleno kilala kiburu. Namo alati de to namelo manre. Tidak ada binatang yang mau makan jasadnya orang yang merutinkan basmalah. Akasiratu koele akasiratu koreweng. Namunya miro tamalkan. Tapi jatuh si tak ada bismillahirrahmanirrahim akasiratu. Jadi bismillah tepat tu enggak bismillah kimataru ya ruyala sikiri bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim akasiratu ibaca. Ya kolatu itu tu ni Fatihah. Iya. Jadi itu pakaian atau pandrita itu tu pakai salama bahkan ko makan jai namo lo kolo de to namelo padiri itu tahu. Yang ada kalimat basmalah di dalamnya. Itu kuncinya. Kemudian maka daka ona ya ko tamaki iya jero to pandrita diolo si batomotota kuncinya itu padisangan na dena si rupa. Anak mondre mi makokwa bansanaku na apa dua telus tas itu tas si rupa mi baca. Nasaba sibuki atau demi matoni risang. Jadi ya to pandrita diolo nak guru ini padisangan ilmu jingi. Masuk ke ilmu hikmah sebagian. Nak guru itu ni tasawuf, nak guru itu ni hadisah, nak guru itu ni tafsir, nak guru itu ni lontara. Na sabab pole egan nai pak disangan na kadang angka pendapat na makadaki tidak sesuai Al-Quran dan hadis. Padahal dena sesuai Quran si bahadisah ini mide panidapi. Makiro. Walingi contoh. Magi to motot tariolo na pasangangi. Ya ko makibua ko bola aja na si lampu pintu tamae. Pintu tamai bolamu, pintu tama kelala na pakarangange, si bawa pintu kamaramu. Natengi mo pasitaru-taru, makan magay, palasate ko tu bola. Nah begitu. Magi na kada palasan. Ini kadang orang tidak temukan, maka dia gagah hadis sana. Tanya dia gagah hadis sana, iko makurapahang. Iya rojingi materu. Makomi tu lalang itu nasangete tu susate. Materui, nanya tu jingi ko milalang lalo makoro. Ye ko lalo imater tama boleh. De naleko. Naiya tulasay de gagal lette ko tanya ji palette. Yan na to na kada magampan na kan nalasa te na sabat magampan no lagi tama. Makiro yan na to na kada pasiselay. Ya ko pintu tama usahakan ni pintu boleh aja na si lampu atau pintu kamar itu ilmunya orang dulu karena dia sudah mempelajari sampai ilmu jin. Jadi itu makanya sebenarnya Pak disanga makero Pak itu penting. Nah sebaya di itu dicukuki korami namanya rodeto na temak. Ya na namega makoko cede mapasala tapi makan ada gada lelena. Karena ilmu itu terbagi. Makanya Nabi ta itu nasuruh itu pintu ko mangaribi. Sebelum maghrib ya komeni labu mata nase jangan buka pintu rumah. Tutup pintu jendela, anak-anakmu suruh masuk. Yo puidi. Napi pede melo labu mata nase napi masuk selfie. Samse gare. Setan. Iya. Okon itu namanya nakan na pengaruh makaleleang nasabak di situ jin keluar. Makanya itu kumelabu mata nase asang tanduk setan. Dia nawat dito masampajang. Onrona to ajingi masumpah. Pak mata suemi itu nasumpah. Jadi mangolok ko niro yan na to na mega na ato lima maselfie na to na mega seta-seta nga chay podang ada bayine makoto yan na to lima selfie ko melo ilabo mata na seta cuma kali nga baca ya to iya na to yatengi masampajang okoro tapi angka baca makan jalada aga apa surah
wasyams wal laili kulon subra bil falak kulon subra binas ya kota bacamu ya pai komelo ilabu matan nasoe maka dato pandrite pada wai bosie dalle mudena petu apa surah wasyams wal laili kulon subra bil falak kulon subra binas ya ko wasyams surah ke-91 ya ko wal lail surah ke-92 kalau subra bil falak kalau subra binas mana sa teruntuk ya ko detu le runtu capak na bana korang yang tabuka teruntuk nih. Jadi itu kuncinya. Apa mau surah? Ya ko deta apalah yang ngaji ki. Komelabu matan nase. Makanya di situ dilarang salat. Tapi tatutui pintu tak, tatutui jendela tak supaya jangan tama jingi. Ama kiro. Termasuk jangan memotong kuku di dalam kamar. Aja tato ba akilala kamar. Apa itu jin na kanuku ya mapalah. Yana tu namega tau biasa denule matindro ko kamarakna. Yana dena sui saliwa denule matindro ko ki kamarakna tu 50 papena dina padahal jalan ngasewe mapalla pule lalang itu jin kuku. Oh jopo midi saya sama toba itok miaga komani jadi nan resi sagi setan. Tapi dia toka ke kamar. Paling makanya tu komeki matoba sebenarnya komeki matoba itu ajenne ki jolo salah sigilingat ya tu ko jumai ko tome matoba ko jumai matoba ki jolo napa lo cemme mestinya lo ki jolo cemme majenne sempurna napa matoba supaya ia rokan ukue laga polo ko watakale dalam keadaan suci dan tidak pernah berhenti berzikir hingga dia hancur. Iya, pamega tu tau matoba memang ijo napa lo dio tak bali. Jadi komatoba kayak tu matoba ya so sining atau Kamis sih atau Jumat ya telu ngase. Jadi komatoba kenapa di komatoba ipamula tawi pak jalo napa datu lima napa macicingi napa nak lima napa lokindo lima dia nakan naitela saoli ko ya tu napake termasuk pano dia nakan nai pano ko yang penting makiro pak jalo datu lima macicingi nak lima napa lokindo lima makotoro matu kiri tapahan nih napa ini sam nule 500 di meter kan ukun na tapak napa ini sam itu kecuali kayak bercukur makelu makanya kau rabai saya dapat di kitab hikmah itu ya kong anak tabaru jaji makanya tu kopure bunga itapa uluana 7 hari kelahiran dipotong rambutnya nanti matok mama keluki rutinkan setiap hari Rabu selama 40 Rabu iya soraba maka deh korwita penjelasan atau pandita ya kau angka anak makelu araba maka dia akan bisa menjadi ulama fikih orang ahli di bidang hukum ya lengi kecerdasan yufaqihu fiddin pahangi agama iya jadi sorba tapi di tomato aja nah laba nih anak tanah iya itu yang kongkana masih sekolah mau apa itu bagus hari Rabu. Jadi kemudian saya kembali tadi siaga mana macam ramah kak jolo iya jadi kota makiona ya roh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaina alaita naruta beresal lagi wa ala ibadillahi solihin supaya ya ro malaikat pamasewen kau kilala boleh munro yokoro jin itu diusir keluar nah sabak deni beresal lagi itu akan keluar yana tu nama tanna yonri boleh yana kata utama bolana de nak beresal lang magi ni baca kulu allahu kai tambah kulu allahu suruh nak kata baca kulu allahu katallu na mochi cami jajito tapi makanya ko katelu supaya magai madecingi bali bolata macenne tanne di bawang na pakai daleki pong Allah taala ya ki baca kul Allah katelu itu nak dapat tamakan ni korak bolamu tungka mutamai pak ko to me baca 30 gesok na patamarna dia salai bola ya naro nih baca kul Allah katelu pak itu setara dengan menghatamkan Al-Qur'an 1 kali makiro jadi ya miroi baca jadi kota maki kaya ronana takama dari macule ya tona tu ampai di kitabnya Imam Sarnuji maka dia to motot tariolo pemali tapi engkau kita dalam kitab Ta'lim Muta'allim di Imam Sarnuji dia nawat di masering ko boleh ko wani
Iya. Lewat di masariwan ni. Katau tu tau liwat repana wan ni pinasari. Itu. Napi liwat masari kawan ni aja. Magai, iya na tu pada malaikat rahmat tu kilalan na boleh. Yan na tu tong tadi lo makana iya ko musti masari ko aja mo sari lo saliwang. Sari lo lalasisang mo pasipulong. Elepi mo beng. Usaha katiro ropoe aja nak benyuk ko boleh. Karopo apa non rigid tu. Care-carewe ko igatung isaliwa ko pure sesa aja nak beni. Okon itu nama dari yang katau nakan napat diaro mampat diarona langsung mati itu jin pakaian. Mega apa tu bayi tetep papi rewe na sesa. Nampak bani sesana. Iya. Nang kabayi itu 5 sesa rewe ngapa tolasisan. Sakada ka mana repan. Pak rewe pinasesa iro tomata tadiolo macalada ma guru asesa ko maele murakoiwi sebelum lemah pulun ni nasabayana pura sara mamula ni jinge masu lah kada aja nama ceke papake muna pamuala nasabaci ko natamai jina payala yana tu nakadai pemali tu ko mangaribi pini pulu sesai makadai pemali betul na demu madosa ko mujamai tapi angka tu pangarun nama tu makiro masariwannya ko boleh pemali nasaba napasu malaikat pamasewe madodok dale makiro ide na salah ya tu napa guronge angka mana nangka ko kita termasuk Imam Sarnuji dalam kitab Ta'limu Ta'lim angka iya ko kato makadadega dalele na demi tu naruntui iya itu pe nasabayar to matot tadiolo ulama non rima guru yero ulama eriolo wali non rima guru iya idio ko mani YouTube guru napil YouTube kita napil Facebook ya tanya na irsyadul ibad na pake tanya na riyadus solihin ke TikTok iya mani on rotona dega agak sakada agak kenri pamulan na kenri capa. Nah ini penting saya sampaikan Pak supaya ini tetap dijaga jadi aja tak ada bida ya deh angka memang tu dasarnya angka Padamnya tu andrewe na tengi na bita tatala tala. Angka nandre kosi di tak den na andre ala ya ro. Magi oko kamero baraka makiro. Maga je kong kagaga yala pada pagkay sa chidi. Idi na bawa ko yala mana ni tawe na di to limon ro majanya way kadala iya bawa itola. Makko mati itu sito nga nandrewe. Iya na ro tala dasar ro. Maka po te kate kolay peste mala nandre makay ka na panasisa makay ka. De nandre manang ide to nako to penrange de cede na tala jolo matu pita tambah aja tamasiri matambah daripada monro bawang ala ni tatalu saji si tengah minandre nasilakan nukuyawana ya ganna tu Pak tabayangkan ko sisa butaw na tasi saji berarti 7 kilo lebih 70 kilo lebih ya kumakumanang ni rotai Pak na 200 juta penduduk di Indonesia lebih berarti lebih 70 tahun itu caca nama ini gare dia na perhitung kami tahu ya jadi aja kadang kita kelewatan mako mati je pakalinongi budi maka gagaga yang didiga gunana melini guci maka raja tak 300 juta tak 200 juta dia tu nak bisa peneh di iya cari kristal jiji dia tu kai pakai iya makunraya Pak Mondriolo mana wita la dapurna makunraya sesa ya biasa paneu kilala dapurna ngitare makoko masumana ngilayolo oki ruan tamu monro cere kristal mapamule madani gang kamaraja dia to kai pake ya moro cere kapo na tolina pake sabo i cere na la nanti lo pasai na tempele ang kami cere kristal de na kani pake ya namanya kami cawa mega kena tersinggung memang nih je panema ka soli yoki mana ngasange hajianu na pasoro reke nginasa 10 nilo si paneke ku 20 nilo si panek dito kan pakai piri palastimonan re komeman re
rapai pilih Palestina na sola na toleh hadiarin so ina ya moro makalo dia kagak na pake dia gere makalilian itu iya makalilian kita ro bawang padahal 40 so na 40 wanin na si dia kagak dia ini pake itu kalak minta pertanggungjawaban di hari kemudian. Iya wajujue makoto iya kenangka pakai tapatapulo sona deta pakai man rasa gitu iya kutana mana itu iya namo bapak-bapak deka mata pakai ibu patapulo sona makutana to iya ini mah peringat ramaya jadi sebenarnya dan itu akan kalah menjadi saksi okon itu ampai tau pandritata nasuroki maka dekongka pakai baru yali langsung pakai masam pajang supaya kalah bisa menjadi saksi iya tak pakai masam pajang aja nih yang moro dastar itu 5 igalulu ya matui pakai masuk subolo ya matui pakai mak bajabale matui pakai mak bisa pane matui pakai masam pajang iya asa maripa jesa di ngustasi pasak mama ni mak iya deh kagak iya kato malada malisa-lisa apa maka soli na pakai lo malapa sana pura malapa na lepi na pak biringi salisa pak kadikan na pakai masam paja perlu sampai ja sunnah na pakajagi salisa pana sampai ja perlu ya kadikan nge no na may gare iya sigilingan ngi kini loki malapa ya moro kadikan nge tapake itu iya mikologi masam paja perlu tapake rumah balo ya pak waji nama-nama igare jadi ini banyak hal yang memang harus diperbaiki Pak. Jadi rena upasangan aja tak sering ko bolata kawan. Kemudian yang kedua, jangan biarkan tempat air kosong. Ya kau pakai ki bempai ro pakai bempa pakai jangan biarkan itu kosong. Ya tu kunri dale. Ya kau waju-waju pure pakai na melomoki sesak maka memi sesak kami memi pakai pemang. Tapi memi sesak ia naru ya lulu ka biasana aja lalu. Itu menolak rezeki selama 40 hari. Iya. Katu biasa tahu naludu wajujuna nasibana tujuh malulu kami memi sesak ko bajai. Aja. Apalagi matangangi pakai wajujunnya lulukan kan biasa begitu iya HP kabur lasu ya lulukan makoe kacamata ya lulukan itu menolak rezeki 40 hari itu ada di kitabnya Imam Sarnujid iya na tu nakada teman-teman tadi lo pemali demo madosa ko jamai na sabaya ko makade pemali tidak berdosa cuma mempengaruhi kehidupan dunia na sabak dale na kunrui iya ya kepala ko pa balu-balu na patapulo sona na tolak dale itu na siulat tu lebih aja tak kada iya na tu na nega na sa dia balu-balu kawatu na pamulana sa makamoy ka pangali magi dong pula taray na din na magay pamali nulay diyan kataw siriatika tapatawi sinasalahkan nalay na salah-salah iya asa pura memang iya ang kayano karwarawi balu-balu ko ay nulay diyan na baca-baca tahu pa kunrun iya hindi itawi na salahkan padahal alay na malanggar iya na ro makiro iya palay ko onra balu-balu kang aja ni tari ropo ko tilala panon rijing apa iya ko tau makanja tu tau mapacing atin na maga si konek matoto kami matoto makada macan ni manyama sa dingo korolo mak balanca mako nasaba di gaga jingo koro ganggu ite ko lawi na itu jing itu 5 kom itu si pana iya ini penting saya sampaikan supaya tapahin kada oh makiro pe arana larangan-larangan na tawi biasa iya mero ko makade biasa istilah teman-teman iya ko to 5 kito numu de mulai mita deceng na isami man tapatapulo to so na dali mutatola gitu kiro kemudian makade nabita la taj'al buyutakum maqabir nawiru buyutakum bikiratil Quran was shalah aja mung pancejiki burulongi bolamu unriwi mas sempaja si bama ngaji nawiru buyutakum bikiraatil Quran wassalah paterangi bolamu alengi cahaya bolamu dengan bacaan Al-Quran mega tau salah paham maka de bikiraatil Quran nasangi maka de gatungi kaligarapi onrotona nagatumana mo kikorang de mega bisa baca deto naman dikaku ya tidak masalah tapi
paling tidak ngaji ki. Nah, ya naro nak maka dia ngaji, ya benar. Kudu Allahu tabaca kota kita. Iya. Kemudian perbanyak mengamalkan surah Al-Insyirah, Alam Nasrah. Iya, palaikong ke usaha-usaha pejoka perbanyak membaca Alam Nasrah. Kanjana sitongan na boleh ko jaji mako ireking siaga total na pembangunannya dari awal sampai akhir. Napa tapassu 2,5%. Iya, jadi misalnya maka ada 500 juta, tapassu ni 2,5% nokoro, aja tak kada sakka akadaki untuk papas salama. Apa ya ke rumah pribadi tu dia sakka na. Ipassu mi jolo sakka na dia na pakai mak bangun kecuali biasa waktu na tapake mak bangun dia na pasui sakka na, tapasui pacapurang. Nama kiro, ya kan rumah pribadi tu dia kata sakak na pak, tonri bolatan na mo siratu tau tonri dia tu ka sakak, dia ka sakak na bola pribadi itu, kecuali paki mengusaha, mak buka ki toko ilalang, mak balu-balu, nakan na tu sakak. Yo poko yunroi mi de, pada mi oto pribadi, tapi oto pribadi tongang, dia na tu mapasilapo oto. Pada mi amas pakai ya perhiasan, i pakai deh. Maka na may kapos ta si tanga kilo na mo 5 kilo ko na dante mo ide to kasaka na kakama taw penrang karante na 5 kilo di na kan saka di yang pantita pakai susoy ya mi kome pilo botingin na pay pake wade mancagi aset ya to na sabak metangi itarona na iya pake na ya sange pariasangnya madake Mega apa aja itu tahu lawan na pak diri calon na pakai. Dito na ko to penrangnya deh. Jadi yero lawangnya dito na kan sakka ko perhiasan de. Kecuali yero lawangnya yali tapi ini akan memang ya aset maka dia ko masoli matu lawangnya meka balu ya itu aset. Atau ipakai mengusaha itu kan namanya sakka itu. Tasisa sitaw ngipasu 2,5%. Iya. Kau mapabareki pulen na asale bersina talemaning gaji na karyawang sini na parokosana mapacipi keluarkan 2,5%. Magampang ireke. Kada maji to mampasusa kan kamu pasti dah kau stase makuye. De tu lemis sangidale tatatamba atau de ko tanya sekka. De tu le. Ya ko pasti dah kami de ti sang kada menre kada le ko tau de. Ta coba ni gare makam jasa ka ya tau ngemisa nasi di juta. Tareke ngitau pe mana menre 2 juta berarti 100% dale ta menre. Ya kok pasti dah kakak dia na cocok. Apa ini minonroi? Meki pasui meka maseke-seke kita pasui cedek. Nama kiro, yo kok sakka de kagak yasang kok ngalatal meto maka 2,5. Selesai. Dia nawa ditawari. Jadi ya kok meki misang dale tamendre enang katau makam jasa kakak adalah tahun dulu 2 juta sakka ku ya tahun 5 juta berarti 300% me 300% dale tamendre. Pak mega tau mega gagana mega tu indran na. Ina tu ampai indran ni deni sakka ki. Makiro patane di punna. Itu pahangnya. Jadi iya tu agama yang makanya rekenna pak. Mega tau makana menre daleku madari mega misusana. Pak mega tu indranna. Iyo pokok sakka ka mapacing. Jadi makiro itu nak ada sakka wakka dega ga tau mapasu sakka denenre orang perana. Ya ko sekke rekka. Cawe kamemat tu. Jadi ya moro jolo imon ribi pasidakah. Ya nasu na sakka tatapakan jaki rekenero. Ya nasu na ya tu salama ni. Ya tu pasidakah patambah-tambah mani. Ya moro sakka jolo tapakan jaki. Paneng itawe 5% apa galu tadahu anu kwe galu ledeng yung kosoki 5%. Tatimba bani siya ga kilo. Pak mega tu je tu patimba na kurangi aga sesa. Ukuro kampu kumako sesa dito nano ko pendra. Iya. Tatimbangin apa ti sa kadose ko ita pasu 5% na magampang mo ti reken kabasnas tabawelo basnas atau kung kakaluarga ta makroeng kamalada kasi malada buti na madari de na lolongang yan alo tali tabantoy apa iya na makanja mo sakka na tay pa de na masolang agagana na po nga latala jagayang iya mito ko de ta pasu sakka na yan kana tu pasi nga aga balao na to ampay madari balaw letu pipitawe na pagili na capuri maka na maga je si kuya tunan re balaw na de pasu sakka na
waktu na natana na sangan nanutam itu po, pasalama ipo, sisa na nadupa, di na kalangkalingan, di na kalingarain ko ang Allah Ta'ala. Palay ko na parikanto ni Baynebe, di pa tumaso. Ayaw ko na paidompe, galo na bapa na. Iba jayli, galo na bapa na. Ako mapa da Rosi, tapagalo na ma na. Jadi lelian ni matutu makun raya sesa. Ada rima raja wa ku iloy na pura natama kanto na marajing. Tapi ako miti makun raya na kui kesalahan na kedua misi tahu. Ya ko malapa itaw eh. Nangakui kesalahan na tu, ya na po malap pa, tak ada po, ni kakasih pa. Iya tu mengaku aku tu. Tapi aku pura ya tu dia na mengaku. Asal leparan itu mana mengaku makun raya salah. Kemudian saya juga wasiatkan makada jangan tinggalkan. Itu di makun raya mestinya kan begini. Kita punya di dalam kamar itu juga tempat sholat khusus, ya semihrab, aki-buaki. Kanjala datu komalo sagina-gina mui kamarae, pokoro alaki sujadang. Tataruh koro, tapat tatai, nampak tertutup. Ditutup supaya tidak kelihatan kalau ini. Kumiki masam pajang okuni rotama. Selalu masuk di situ sholat sunnah, situ masuk. Magai, barakahnya itu doa mudah dijabah. Aja tu kali telete makai ga tahu kami masam pajak ko dino ko badrin dalam marhil lato ko sa din kamera ko sa kamera lo sa kalau ko monri na WC ko dito ko lari sila ko sa din rosbang desa kada kinri mi masam pajak padahal WC na kibu 50 juta non rimi jambang maka soli ongkoso na non rimi membuang kotoran tapi dia gaga non rimi berdua-duaan dengan Allah mestinya ka onroto tataro takibua hanya berhadapan langsung dengan Allah supaya ibadah mudah diijabah doa-doa kita. Itu pokok. Kung ka masalah tatama ni okoro milodong. Tapi itu ko padong apa matanga proses na. Pa itu padong nga din na langsung ilapor napay na chata malaikat. Palagi ko yoro hadese maka da so kami si pinilapor man rasa ki. Macan ring ilakit ta so satu de patu nilapor gang ka kami si. Pinsa hatubot tinade panatalapor. Tuli to manoko na magi po ngede na tarime padonga ku makade malaikat na de pa ji ulapor kami si kulo malapor. Ina to na makay gato milo so sini milo sa peda salasa milo motor araba milo auto mapad di ulo malaikat kada ji to milo. Ade pa ulapor na berubah si. Yan na to ampay makanya ako to masampaja sunna ya ko sampajang si pak bicara langsung isi bapong Allah Taala. O kuni suju pacapurang ilo kong kaagaga. Itu tembus. Sebab Nabi maka ada onron na atay si babo pun nama cawe ya ko sujud aja tapal-palang ya kong ka lakay tapajo kamaga lakay ta masalah o kun ro milodo yimi tu gunana sampajangi komunikasi langsung apa ko malaikat kami si pinalapor kadi malaikat sabar ako sebab di po lapor iyo po ko sampajangi tan urusan na malaikat maka na malaikat iko na si urus si bapommu nah yan na tu ampay ko sampaja langsung iko suju ki atoati na tapake kung kasusata tapi tapakanja kiti bate tak milodo pa mega to salah-salah bate na milodo suju na sawe pun kajiro lakay ko pa jokala data pun rong nga boleh aja nakajok-kajok na kan nastaro lakay na pa idi mato makana aja nakajok-kajok ka pakanja-kanja ki bate tak milodo salah-salah kamay kata itu biasa na sengaja tali taro-taro tapo ko do pole sapu baitullah salah-salah itu padongan na iya na pole na umrah maka di malakul maut angat tano pole no karaway baitullah we akadaki epot talenga dalle na wadinga siarai wiki buruk na nabi tas Masjidil Haram aja tak ada aja tali taro-taro tak do pole sapu iya na pole mati ni na sabali na mato makada jadi makanya jadi ko tumilodo tapak pakanya-kanya ki joko dito ko na salah-salah kira jadi doa itu langsung tapi toati na tapake ko lalasang pajang aja ni pala-pala iya toati na pake ko lalalangati na sabade na rusak sampajangi ko kita lalangati ya bi ko pala-pala ngi kataw pandita makada din cocok iya jadi makiro iya aja na ko ni sampajangi aja na talo kasandro-sandro makutanangyo ko sa Andre palagi kung kataw biasa makanya na usap pa po ima ang kamugi po ima apa deti ubarani mani pa karena imam itu diutus memang khusus di kampung pangulo na mi matuto kampung ima tay di ustaz si mako palinga taci ca sitaw kung katoy ima tak malak da tajagay
Maka gitu ne timang jama-jama mate pak mate pinapang katolay. Ya ko kepala desa napes itu majaba maka dia mesil. Ya ko imak dega melo maju kasi dia isoro ciasi. Ni pak maka raji jamana mapamulay tau madang ay alena mana muloy. Pak mega tu tau ko mapamadangi Sandro Minoli. Na iya ko Sandro tu talumi na tapu. Ya ko tanya gesang anak wali wariala. Ya itu talue. Ana ini gare. Na iya itu magi na malas sama ko na sa iya gesang. Ari makada iya anak wali mula sa iko. Iya, palai ko tau madang. Soro-soro tu jo tangay mako na sa ing kaji na tajang ni. Kana Sandro makoro loni tato macaneri na sa anak na natajam maka day tau na sa ta dampang ipu Sandro de pa tu na pura mabay ni. Tega jadi pui matoli nesang maka day ko tau madam makoy wacang surayasin. Iya ko masisay denu lekedo-kedo pada ko pusay bacakan surat Baraah. Iya ko surah Yasin nilada ibadah baca peringkalingan. Iya ko surah Baraah dia nasu sadai masau-saumi supaya ruhnya itu ditanamkan kemudian dicabut. Makiro iya ko baca surah Yasin iya ko lasa pacapurang mudahkan mate iya ko tania mancipa burai pak mega to nasayo baca Yasin mati matu tania pak bunuh to ya tu surah Yasin. Nih itu penting saya sampaikan. Makanya aja tapake imat tak milau doang alena ta surah pak pasti masam pajak. Mega tahu tanya tahu masam pajak 05 baca dong. Iya. Iko mak baca pu imat toli. Mak baca mo jeta kodi? Mak baca mo apa? Baca do salama, baca do wariala. Iya ko baca do wariala pak doang lo ko tahu matewe. Maka daniga na ustaz, di manibawa. Maka daki sininna Indo ambo ku kumate dua ni Indo ambo ku nania sininna para leluhurku sininna tau mateku maco mana ni tu nenek talayase aja tak ada jamanang pusa tu puimang iya pak mega tu tau nasa baca wariala niga nasa jamanang pusa ni mange niga na tu makanya itapu ila hadratin nabil Mustafa sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa khususan ila iya tu dua tu bahasana angka makada ila ruhi angka makada ila arwah iya ko makada arwah berarti tomate iya ko makada ila ruh wadi tau tuo nah bahagia iya ko makada ila ruh namo tuo wadi tu kiringang iya ko makada ila arwahi berarti tomate ya tu maka makada ki alam arwah. Maka ada tu ko ya ko tahu mati kiri ngepat ya bacaan ni bacain kolong surah bil falaq kolong surah binas qul wallahu napa ayat kursi napa tilodo ngasalama selesai ya ko baca do salama tatanaiwi dalam rangka aga syukuran pindah rumah tilodo ngi asalama kamun ribolana ya ko oto malioto baru tilodo ngi napaki oto na salama makom itu ya tu baca do salama bahaya ko dinirisam aja kama kanilaw milaw yoto na sapeda ni ilawan nge baca dato mate makoto wariala makoto aja kama makada baca dong nagandrusu makada malaikat ini gaji tumbawa di pamupodangi makada niga yantara ko jadi mesti aku tanan niga sana napi pasti cur makanya ko baca wariala kedua orang tua dan para leluhur ya ku yawai anak-anak dan keturunanku aja na cidimi ya maka ada anakku lakaiku betapona makanya Nabi itu berdoa anak-anak dan keturunanku jadi nai lau doang ngilayawa supaya dia na beta dito gaji apo ta beta tapi angka 2 telu kita lau baca maka dia tu anak-anak dia na mabela puluh ko sipa na ambon ya ko makiro batu tanana tulinan na kita matot tanamona tamatunan na kitoki maka baala itu napasiwala ko ngalata ala demi napasilinarang iya ko makanja mi bate tamatumali loko tomatot ta makanja ahla talo ko tomatot ta napakarlab dito ki anak makutiha yang makana mapi ya anak ustaz dewa koro ko ambo ko indo ko mapi na kung kay podangin na dari biga bicarana makun rayin unro yato baynemi
Ya ko makabila kay na may kapasuron nakakangajol la ka kudi pa namati lampu laca jolo tagay katu jendele pentatu tu oh mega to bicara anak itu kalau suruh iya polo ko itu iya yan ang kamakunray laikab biyo ko lakay na napay po bapasor kakangajol la ka kupat dia ngilampu laca itanga dega may ga bicara anak itu matukong ka iya makotiha iya to situ ko matangay mabicara 5 tahun ni demo pa bisa mabicara itu 5 karami amma apa tahu cakar duyet iya makotiha iya na cakarudu na berhubungan na tako monro iya tu metta na pa mabicara bijaya itu iya na tu nasuroy na bita majenne sebelum berhubungan makotiha ang kapatu bahaya pak narekopure manipi berhubungan atau berhubungan iya na to nakan may penyakit ayam anak esai manukam peluk itu jadi makanya larangan aja tak berhubungan ko maliwasang ina sabak makutu tu anak tak iya ko masolada ki pala satu mabatu topi makanya dalam kondisi karena itu ibadah iya jadi itu persiapan na memang makuti aja. Makanya dalam Islam ini luar biasa Pak. Di dalam ilmu-ilmu hikmah itu penting. Kemudian usahakan tapakan jaki pas sidak kata usahakan kong kana bola yonroi makoy minimal 7.000 setiap hari sedekah. Itu patolak. Kalau tau pandrita maka ada 70 sabu koyak ndak usah. Cukup 7.000. Aja nak kurap itu sabu ta sedekah. Sesok. Sakangi ro sedekah subuh. Ya ko 10 sabu sesok. Napa tabawa gilo masigi tabawa gilo panti suhang tabawa gilo ko tapasi 10 ngiro. Setiap hari sedekah ki tania kang patolak bala. Iya, tania kang. Ya ko detulay do sabu na. Yang penting setiap subuh aja to sita pasi 10 nih. Maka setiap tanggal 100 100.000 si 100 sabu tapi cicap disulang rogi ki pak ya malaikat itu ya minilau do ko masih dekat ya ko deta sidaka dia nilau do ya ko tak dereng si 100 sabu nilau do ngi maka lain malaikat ko pura si nilau do istirahat ki ulah pe ma pesi nilau do ya buko sosoi sosoki nilau do ya na tunaka dan nabi ta amala kami na puji po Allah taala iya man nanungang wa in qalla namo cek dek ni yang penting mananung karena yang kau butuhkan doanya malaikat. Pelai ko subuh, tanya ya subuh. Ya tamelo lo masigi masa baca subuh asidakan ni atau oke masigi eta sidakan. Karena Allah pokoknya tapatamay napatatokan hati walay papasalama po lino akhirat. Paku baliro maka gampang aja nama Allahumma sholli ala sayyidina. Makala ndak mana galeko-leko. Iya. Ya langsung bawan nah. Kan kayasan niat karena Allah tapi ada doa aga doa ta masih dekat ilo doni puang wali papakai untuk papa salama anak orang keluarga aku lino akhir selesai apa kabar aja na karena Allah pak mega to jeto masumba ya ko si di juta asana na pertama ya ko 5 sabu karena Allah maka na sempo na balukang pong Allah taala ya ko 5 sabu di na pong Allah taala na pinangkurang ya ko si ratu sabu ale jadi tapi deto na ko to penrangnya di jadi kita di dalam tasawuf itu diajarkan betul bu mana aja karena Allah mau pakai ko 5 sabu 10 sabu nape ko si di juta sabu pertama mestinya itu si di juta karena Allah ya ko 5 sabu pertama kadang kela seke 5 sabu mina dere ya ko 5 sabu karena Allah pak ceruntukan dito na ka to penrangnya di si jana lebih macam ramai. Kemudian saya wasiatkan tapakan jaki asia mama kata aja tasih salah apalagi ini kan bulan Syawal sesudah lebaran yang tu amalan aku puasa sunnah tentu nikah apa puasa sunnah tak tapi ya ko ya depa oh iya pasang ibu iya ko sawali namo tu mapuasa qada mani jabana tanya kang puasa sawal puasa qada pasal puasa perlu macio to itu puasa sawal tak nah sabak makadami hadis berpuasa 6 hari di bulan Syawal mapuasa anang ngasonan o ko ulah sawal
Jadi namo ma puasa qada ki kukumi ulas Sawal nadapi an nangasona itu sudah terpenuhi. Tapahan nih. Itu ulama Syafi'iyah, itu mazhab Syafi'i itu jumhur ulama sudah mengatakan. Aja bana tanyakan ni puasa Sawal. Tanyakan bani puasa qada kecuali laki-laki nasabah. Dia tu ka puasa qada na kapan? Pada itu nak kena lampu merah. Iya. Maka daw na puasa sunnah mo cocok ni dia na marigaga. Ya ko dia tajamay rogi mi, tapi maka dia nabita. Siapa yang berpuasa 1 bulan penuh di bulan Ramadan, kemudian ditambah 6 hari di bulan Syawal, itu seakan-akan berpuasa 1 tahun. Mega tahu salah paham. Nasa ngiron nang yaso na pada ko si taungi tania. Ramalangi tambayan na ngasona magay nasaba tasi de puasa 10 tu nilay na maka de manja bil hasanati palahu asram salihah ya ko pigaw ko ci di de cing kali 10 makanya 30 hari puasa Ramadan kali 10 mancanya 300 anna ngasona ulas Syawal kali 10 60 na 360 na asolalan na si taungi. Makiro tapahan nih. Iya. Maka ada 20 apa ni asera puasa kustas. Atu na ramala din na 30. Iya na tu nang kataw pa di tapahan desa makada iya ko kurangi puasa aja na to manre na to lomalepa itu terhitung 1 hari puasa. Makanya ko Idul Adha deto manre na to lomalepa na sabab kita sebenarnya puasa 8 9 10 Zulhijjah. Ya kau ganai puasa manreki na palo malepa karena tidak makan sebelum lebaran itu dihitung 1 hari puasa menurut ulama hadis. Tapi ya kau ulama fikih selamanya Idul Fitri makan dulu baru pergi lebaran. Idul Adha disunnahkan tidak makan kemudian lebaran. Makiro. Tapi kalau ulama hadis tidak. Sebab maka dia tidak makan itu setara dengan 1 puasa. Tapi aja tak puasa materu. Boleh ki malam Pak Andre ini itu terhitung 1 hari. Itu. Tapahan jadi saya kok nirok apa? Menyaman ya tidak tu dan minta kena tambah. Nanti 10 di sini. Maka kemudian penutup saya ingin sampaikan karena tadi saya diminta baca doa. Bapak Ibu sekalian, penting sampai kami apa agak-agak kan ini bulan Syawal. Tausa kami angka kamamu pabosi tadapi. Kobosi ulang ngapa bulan April ini, bulan Naisan kata Rasulullah. Pati langsung iway pole langi. Aja no kecapak na singetala. Sapaki bakoro atau ember yang besar. Ya kode na baru pura ditapake tabukui kanto plastik. Na patapati langsung pole langi. Tadoangi roe. Agi bacangi suratul Fatihah, surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, Al-Kafirun, ayat kursi. Akapitu pulo manang ibaca. Aga gunana, yanang kataul pakai puramakbay ni nadega wijana surin minum yun. Pitung ngeso. Setiap pagi dan sore. Insya Allah dikasih isyarat langsung itu. Ya konita yalena matampu na patadeng, berarti dia memetoga aga keturunan. Tapi ya kona polei anak-anak bicu nite ko anak arwane polei suruh piara anak arwane napa yale keturunan ya kona ite yale na manipi renreng anak makunrai suruh piara anak makunrai napa yale keturunan kecuali manipi nya tampu atau menggendong anak kemudian hilang berarti memang ditakdirkan tidak bisa punya keturunan. Ya ko angkala satta modot toro pusato detis sangi macane ni makbura detis seng kadaga pak burana tinungi ya wa pitung ngeson setiap maghrib namo si taggo si bawa subuh si bawa sore atau malam dengan pagi namo si taggo mi tinung itu akan diberi petunjuk layalengi tulalan nipi maka dia wad diburai la samu atau akwa wad dimupaki itu. Ya kung kataw ang kainran na denu lewajai ang kasampajan na ya ulang iya sa sampajan sunnah utaka kasuroy mas sampajan mo kulang ulas Syawal to mi bawang. Jadi puasanya puasa sunnah Syawal, puasa sunnah ang katoto sampajan na ulas Syawal asal na salat sunnah utaka arwa rakan na tak don rakaci di berselang tapi kulullahu baca pengupuna
akka 15 sirakangnya. Itu dikerjakan selama 8 rakaat selama bulan Syawal. Ya kode tulay na mo cicam ni si minggu. Ya kode tulay na mo cicam ni. Tapi ia sampajangi kota Jamai apa padilana. Nomor sidi kong kain rata insyaallah. Itu akan terlunasi. Yang kedua, ia kong kalasatta detis sanyaga Pak Burana ini juga. Kemudian yang ketiga, ya kong tahu denis sama bicara. Suruh amalkan ini. Kemudian yang keempat, ini sholat sunnah utaka, ya kong tahu melolos sompa. Tasuri Jamai anak Pak Joka. Insyaallah berhasil kok asaparan. Itu kuncinya. Ini namanya sholat sunnah utaka. Jadi itu sholat sunnah di bulan Syawal. Itu ada di kitabnya Syekh Abdul Qadir Jilani. Saya kira ya no pangolongan Bapak Ibu sekalian, mamagi-magi napa barakah ibu Allah Ta'ala. Mari kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ila khutratin Nabi Mustafa sallallahu ala sayyidina Muhammadin al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalatu wassalamu bi adadi ma fi ilmillah 'alaika wa 'ala alika ya sayyidi ya Rasulullah. Agisni sari'an bi izzati agisna sari'an bi izzati Agisna sari'an bi'izzati. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta rabbul arsyil azim. Rabbu khaliqa kulla syai' Allahu as-samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahi ma sya'allahu la ya'ti bil khairi illa Allah. Bismillahi ma sya'allahu la yasrifu as-su'a illa Allah. Bismillahi ma sya'allahu ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi ma sya'allahu la hawla wa la quwwata illa billah. Bismillahi zahara zirrullah. Bismillahi ja'a nasrullah. Bismillahi ata amrullah. Bismillahi barazat gharatullah. Bismillahi tammat kalimatullah. Bismillahi rakabat khayrullah. Bismillahi intasarat junudullah. Bismillahi ja'at rijalullah. Bismillahil ma'atu ayatullah. Bismillahi nahnu fi imanillah. Bismillahi alaina sitrullah. Bismillahi khawlana hisnullah. Bismillahi fawqana hifzullah. Bismillahi yahrusuna hizbullah. Bismillahi dahalna fi sahati ila la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Allahu alladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas samiul 'alim. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam wa dinul jannata darus salam tabaraka rabbana wa ta'ala ya zal jalali wal ikram. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.